Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mudukunda, turi tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Ngewe nitwa Karori. Aya ni amakuru tuje kubagezaho, ni amakuru akomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ibitangazamakuru bigarukira cyangwa se bihengamiye ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Amakuru rero ari kutugeraho agaragaza ko imirwano ikomeje kuba karundura, ariko cyane cyane ingabo za leta n'abazifasha, ndavuga abarundi FDLR na Wazalendo ndetse n'indi mitwe yo ku ruhande ifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba, ko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura. Izi ngabo zikomeje guhata ibisasu bikomeye cyane mu bwoko bwa drone zo ziri kurasa, aho KT6 Kamikaze ndetse na CH-4 zose zikomeje kugenda zibangamira aho M23 yafashe. Ariko sibyo gusa, amakuru tugiye ko aragaragaza ko intambara ikomeje gufata intera, aho hamaze gupfa abajenerali bagera kuri 2 ku ruhande rwa Wazalendo, ariko noneho na RDC kabiri gutangaza ko nayo yakoze mu mitwe ikomeye cyane y'abagize AFC M23, ikaba yamaze kwica umujenerali w'urugamba, umujenerali Tayiga 1. Byose rero tugiye kuza tubivuga. General Tayiga 1 ubundi ninde? Ese ubundi arwana gute? N'indwanyi yo ku ruhe rwego General Tayiga 1. Ubundi amazina ye nyakuri bamwita Bernard Byamungu Maheshera. General Byamungu Maheshera ubu biri kuvuga ko rwose yamaze kwicwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igitero cya drone cyagabwe aho yarasanzwe abereye umuyobozi wa division ya 4 ahariya ni muri Kivu y'Amajyepfo no yarwaniraga. Amakuru akavuga ko ngo drone yaba yamuhitanye yo ku ruhande rwa leta, gusa nta ruhande rero rabyemeza urwo kuri M23, kuko biravugwa ko urugamba rugikomeje cyane. Ariko nanone tukibaza, ese koko ntabwo bishoboka ko yaba yishwe? Nibingibi nibyo tugiye kugenda tubabwira, tubiva imuzi n'umuzingo, tumenye niba koko General Bernard Byamungu Maheshera yaba yamaze kwitaba Imana azize ibisasu bya drone bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagerageje kubaza ku ruhande rwa M23, tugerageza umuvugizi wa M23 mu bya politiki bamwita Lawrence Kanyuka, ariko ntibyadukundira kubera ko mu butumwa twandikiye yatubwiye ko intambara imeze nabi, ariko ko ibyo ngibyo atagira ikintu abivugaho. none ahangaha nawe ayo makuru ataramugeraho. Bernard Byamungu rero wahoze afite ipeti rya koloneli ari mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaza gufungwa na leta ya Kabila, nyuma ariko kubw'amasezerano ya Tshisekedi na AFC M23 hari kurwa imfungwa. General Byamungu nawe yaje kurekurwamo, ahita yiyunga kuri AFC M23 ndetse aba umurwanyi w'akataraboneka, umurwanyi ukomeye cyane, umurwanyi uzi intambara ku buryo bukomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ariko nubwo biri kuvugwa ko General Byamungu yarashwe, bikaba bigaragara ko ntaho na rimwe abo muri AFC M23 barabitangaza. Leta ya Kinshasa binyuze mu nyamakuru w'umupropagandiste bamwita Micombero, we yamaze kubigaragaza ndetse asobanura uburyo uyu General Byamungu yishwe ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero bije bikurikira Lieutenant Colonel Wiringoma nawe wiciwe mu bitero bya drone i Masisi, none na Byamungu abaramutse abaye yapfuye koko ibintu byaba bitameze neza ku ruhande rwa AFC M23, kuko baba bari kugenda bayikoramo umwe kuri umwe. Byanarangira iyi M23 nayo ubwayo irangiye burundu, gusa intwari zirapfa izindi zikavuka. Ikibi cyaza kubaho ni urupfu rw'uyu mugabo Bernard Byamungu wari wungirije General Major Sultan Emmanuel Makenga, kuko Makenga niwe umuyobozi mukuru w'igisirikare, niwe commander in chief, ariko rero hakaba yari yungirijwe na Bernard Byamungu Brigadier General, umwe mu basirikare rwose bakomeye b'indwanyi, ari nawe wari wafashije M23 gufata Bukavu ndetse no kugenda ukagera za Uvira. Uyu Bernard Byamungu yabigezemo uruhare rukomeye cyane, kuko hariya ni mu bice by'iwabo, kuko avuka muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ibi bice byose akaba yarabizi.
Ibi ni byatumye rero urugamba rusa naho rworohera M23 muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo kuko yarwanaga ahantu azi kandi yabaye yanayoboye ku rwego rwa gisirikare. Micombero rero we avuga ko uyu Bernard Byamungu ngo rwose yishwe na drone za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yarari ku rugamba arwana kugira ngo bisubize bimwe mu bice bivugwa ko M23 yatakaje bigafatwa n'igisirikare cya leta. Intambara rero ubu ikomeje kuba gatereranzamba ka nyina wa nzamba. Kugeza ubu ngubu muri kino gitondo hari guest house ya Rubaya yagabweho ibitero. Ubu ngubu ibitero bikomeje kuba birebire ku ntambara yo mu kirere, aho drone zikomeje kurasa ku buryo bukomeye cyane. Centre ya Rubaya ni umujyi wa Rubaya uri hafi y'ikirombe cya Rubaya cyuzuyemo korota, kikaba ari nacyo kirombe cya mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishugurwamo korota, ariko nanone kikaba ari icya mbere ku rwego rw'isi, kiri mu bya mbere byiza bicukurwamo korota ku rwego rw'isi. Niyo mpamvu abantu bose bakomeje kukirwaniramo bagihindura umuyonga. Kugeza ubu amakuru atugeraho saa 7 z'ijoro zo kuri uyu muri iri joro ryakeye, intambara yari imeze nabi muri centre ya Rubaya n'ibindi bice biyikikije, ariko byaje gukururwa na za drone arizo rashe cyane. Ku munsi w'ejo mu bice byose M23 yari yakuwemo n'ingabo za leta yari yabyishubije, bino bya Katoyi, bya Kaniga n'ahandi henshi hatandukanye muri biriya bice bya Masisi. M23 yari yabyisubije, yari yisubije uduce tugira ku 8 FARDC yari yayambuye n'abazarendo. Hanyuma biza kurangira muri iri joro leta ya Kinshasa ikoresheje amadrone yica abaturage benshi cyane, irasa iyo guest house yari ziko ngo hishemo ngo abayobozi bakuru ba AFC mu 23. Hanyuma irayitwika iyo nzira cya mu kanya gato mu mashusho ndaza kugenda nyibereka, murebe uko byagenze, murebe uko intambara ihagaze muri biriya bice. Ni intambara yafashe intera ku rwego rwo hejuru, ni intambara ubona ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zateguye cyane muri iyi minsi. Byavugaga ngo hari agahenge, zo zari ziri kwitoza uko zigomba kwirukana M23 muri biriya bice byose yafashe, ngo kuza ukagenda ukagera muri kuri kiriya kirombe cya Rubaya gikurwamo korota nziza kandi nyinshi kuri iyi si ya rurema. Ariko binyuze mu muvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko nubwo ibi bisasu bya drone bikomeje kwisukiranya, drone zirasa mu baturage zinabica, bo ngo nka M23 bakomeje nabo kwataka basubiza inyuma ibi bitero. Gusa ibitero byo mu kirere byo bikomeje kugenda bishegesha M23, nubwo mu minsi ibiri ishize muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa za Minembwe, za Mikenke, za Gakenke, za Poezero, hose M23 nayo yagabyeyo drone yica abasirikare benshi cyane batagira umubare b'abarundi ndetse n'aba FARDC n'abazarendo, barabica benshi ndetse FARDC yatanze itangazo ivuga ko ngo M23 yayigabyeho drone, ngo ndetse ngo zikaba zangije ngo amazu y'abaturage, insengero, ngo amashuri, ngo byose. Ariko nabo ko ari ukwirizariza, M23 nayo yari iri kubishyura ku witero yari yagabweho. Turababwira ko kandi iyi ntambara Amerika yayamaganiye kure, ariko Amerika ikaba iri ku ruhande rwa leta idashaka kugira ibyo yumva kuri M23. Amerika yavuze ko ari agahenge kandi kagomba kubahirizwa, gusa ingabo za leta zitangiza urugamba zikubita M23 ziyambura ibice, ariko aho M23 yatangiye kwishyura ishaka kwisubiza n'ibice FARDC yari yafashe, Amerika yahise ijya ku ruhande rw'ingabo za leta iravuga ngo M23 ngo iri gushotorana, ngo M23 iri kugaba ibitero ngo mu baturage, ngo M23 ngo iri kurenga ku masezerano, mu gihe ibyo byose leta iyo yabikoraga, ingabo za FARDC zibikora, itigeze na rimwe iyamagana. Intambara rero biragaragara ko M23 itari kurwana na leta ya Kinshasa gusa, ahubwo ihanganye mu ibanga rikomeye na leta zunze ubumwe za Amerika, zirimo kugenda zisa naho zijya mu masezerano zikayirengagiza, zikayica, zikavuga ko M23 ariyo irimo kudogereza ibintu ku buryo bukomeye cyane.
Aya makuru rero turakomeza tugenda tuyabakurikiranira, ariko turabwira ko ibijyanye n'urupfu rwa General Bernard Byamungu urwo tugiye gutohoza neza mu makuru yacu ari imbere, turaza kuba twayababwiye uko byagenda kose, ariko igihari ni kimwe nuko abo ku ruhande rwa leta bo bamaze kwemeza urupfu rwa General Bernard Byamungu. Nubwo abo kuri M23 nta tangazo rigaragaza ko yaba yarashwe, yakomeretse cyangwa se yapfuye, ariko abandi bakavuga bati iyi ni propagande, ibingibi ni ibisanzwe biba mu ntambara, na amayeri y'intambara, no kugira ngo abasirikare bari ku rugamba nibabona aya matangazo bacika intege, bavuge ko komanda wabo yapfuye, hanyuma babe batinya urugamba basubire inyuma bahunge, nubwo bitaza kuba byoroshye. Ahangaha rero nanone kandi turabibutsa ko Sultan Makenga, generali wa M23, we yamaze gukora deployment ya hatari yo kwisubiza ibice byose FARDC irimo kugenda ishaka kwinjiramo no kwambura, ariko iyo deployment bikavugwa ko ari ibanga rikomeye ryabaye, batazi aho ingabo zaturutse. Abavugaga ko ingabo zituruka mu Rwanda, ibyo AFC M23 yamaze kubyamagana, ahubwo aravuga iti noneho reka twe dukore deployment ya hatari, ati imipaka irafunze, ahantu hose arafunze, ntabwo u Rwanda ruri kugenderanira na Kongo, atari ko twebwe imbaraga turazifite, tumaze iminsi dutoza abasirikare benshi cyane, zaba za Cyanzu, za Rumangabo, ati rero ubusasa ni intambara, ati kandi intambara dutangiye, ndavuga ni General Makenga, ati intambara dutangiye nta muntu n'umwe ugomba kuduhagarika, ati kuko ibyo twiyemeje cyangwa twemeranije mu masezerano y'Abadoha, Washington no mu Busuwisi, byose nta na kimwe leta tegeze ishyira mu bikorwa, twebwe twagiye dushyira mu bikorwa ibyo badusabaga, ariko leta ikomeza kugenda ibyirengagiza, ahubwo ihitamo intambara. Ati twavuye Uvira tugera Kamanyora, abariho duhagarara, hanyuma ibindi bice nabyo twagiye tubivamo, ariko birangiye leta Kinshasa itabyumva, bityo rero ubwo yiyemeje intambara. Niba yiyemeje intambara rero ni hamwe duhangane, ati umugabo azatsinda undi, umugabo azategeka undi, kuko ibi bintu ntabwo dushobora kubyihanganira. Leta z'Ubumwe za Amerika rero ziri ku ruhande rwa leta, sinzi icyo zigiye gukora muri intambara, noneho sasa yakajije umurego, bivuga ko abantu bari kuyipfiramo ari benshi, ariko cyane cyane abaturage bo akaba aribo bari kwasiga ubuzima. Mu itangazo rero Leta z'Ubumwe za Amerika binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nako mu bunyamabanga ubunyamabanga bwa leta bushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari bavuze ko ngo hari uburyo bw'ubufasha n'ubutabazi leta itari kwemera ko bwinjira mu bice abaturage bahuyemo n'ibibazo, kenshi na kenshi bagaragazaga za minembwe, ariko kibaza ngo kuki nta bihano byashyizweho kugira ngo babangamire abatabazi cyangwa se abajyanye ubuvuzi muri ibyo bice. Iyi ntambara rero ubu yongeye kubura ku rwego rukomeye cyane, tugiye gutegereza turebe ibyayo. Gusa M23 yo yasizoye, iravuga iti tugomba kuza guhangana noneho ku rwego nta muntu ubuze kuduhagarika, niyo Amerika iri buze ntabwo turi buze kwikundira, kuko ibingibi ni agasomborotso, ibingibi ni kugaragaza ko ntacyo turi kurwanira, kandi twagiye tubigaragaza kenshi igihe cyose twabaga twatangiye imirwano. Reka rero tubanze twumve mu kanya gato cyane amakuru, ndaza kugenda nyakurikirana, menye neza ibya Bernard Byamungu, menye n'umujenerali wa Wazalendo nawe witwa Guido, nawe M23 yamaze gukubita igashyira